الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Paganayon na lalayo lagi ang kutuwa di itano kapaka pangin syukur si iku Allah sabab sa giyang kutuwa ipapangkatian udi na ipkirbiyan panagiyang kutuwa mga umurtano sa ayakap kikirbiyan na giyang kutuwa si itanop ko sar si ikwi kasuswat wallahu ta'ala lagi dagiang kaiya kapapaka tambung tanong sang kaiya seminar tanong ini senggay tanong ko uman pitugoy uman alungan na salasa taman ipo na si iku ras alas 9 na taman si iku alas 11 ikira na napagalit tanong sabab si sagyang kutuwa kawatan udarpa na sutig mga lukustan wa adna taguna da apar niya isa alungan na Nabi sallallahu alaihi wasallam na adna niya isa una tigena ya Rasulullah ayun nasi khair antawa ako mga tao mapia ini sembah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natigena khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluh ayat tigena permiro mapiasi ku mga tao na giyang kutuwa tao miyakalayat sa umurian na sarta amapia giyang kutuwa amalian na inisumpatong kumano Nabi sallallahu alaihi wasallam tigyan na wasarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluh ayap mana tigyan na marata tilaka si kumanga tao nagyang kutuwa tao miyakatas sumurian kaya sumpatan sumurian na marata igalbak ginan ayap penamarantan nagyang kaya kapkikir bagyang kaya mga umurtan na si ipkisura migisi isa giyang kutuwa kapya o mga simbatan na giyang kutuwa mga amaltan kaantan mapadesa giyang kutuwa pisak si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam permiro ku mga tao mapia ku mga tao uman mikir bagyang kutuwa umurian giyang kutuwa ididian na ayak pikir biyan na giyang kutuwa kap kesumpati ku amalian amapia nanda gupuntan wanan masurang pagpagi segagyang kutuwa idid pagkasumpatan nagyang kutuwa umur pagpakaputi subuk na agyang kutuwa amal amarata na bedin pagpagumarga na si kami pada sagyang kutuwa pisak si Rasulullah ada ataman yan amarata si mga tao gianan isa bapa may pagpanalamatan si sagyang kaya oras tanuiman to kapaganeron na miya kanong tanong na mapipia ginawa tanong nagukiya pitaan tanong na miya gagat tanong miya katambong tanong lagi da iya mga galbak lagi da iya mga kalilimod hagyang kaya lagi da iya kalilimod na padaya si iku bituan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa rawdatun min riyadil jannah ayamana niyan na kalamalama apa si iku mga kalamalamaw kasurgaan na dagiang kaya kapapadalam tanong saya na sama na yan nasisita no kung mga kalamalamaw kasurgaan na ayamayatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tigyan na igira at tigyan na siyagida niwag yung kutuwa mga tao na antunin iba na giyang kutuwa mga tao o di na igira siyagida niwag yung kutuwa mga tao di silang tadintadamak wallah na panamarin yung
mitapi kanukiran mapud kanukiran kagiu tui mga tao di isu sa kuya si kumapia misabab san mga urip no Allah mga luksami mga pagariyami nagu mga bubayami si sagyang kaiya gawi itanu na ayay niya mababaluya alang tanu bandingan tanu pemagusayin tanu sa makampat kagagat tanu ron na giyang kaya makapantag si iko kapya aparangay ay sabab nakagiyang kaya kapya aparangay na miya ka lubu-lubuda di irun katirwa na maragin na di irun king gulalan igira na susabad ko mga tao na ayak kabe iran naging kutuwa mapia adi ikiran kindulu na ana usalakaw kiran ugi nakagi sa kanyan imarata ikapa kindulu na gitu sabab agian kaya kapia parangay na mamis sudirun katirwa ugi na kurang sudirun king gudalanan dirun kikuatan ko ikapagintaw si sagyang kaya dunia upama ka giyan kaya kapya parangay na giyanan baluin tanua tabi at tano kung itano kapagintaw si sagyang kaya dunia na mataan makabagragyang kutwa kay sisa nagupakabagragyang kutwa kang giginawain nagugyang kutwa di ikasasilay na suka pamugyang kutwa ka pamagumwa na yan sabab pa pekerjaan sa ungu agiang kutwa tau kupedian pekerjaan sa adat agiang kutwa tau si kupedian na sabab sa agiang kutwa karata apa parangayan karata aparangay na karata asaatan ko salakaw di salakaw na ginan ikailangan sinakatanua pagkasan di tanua ginawatan udi na pagkakilang tanong pagkiyabay tanua ginawatan si kung mga paparangayan ini siguro katanong Islam na gusto mga paparangayan aping gulawla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sa kanyan iisa sa kanyan daalawan yan amyaban tugu Allah Ta'ala si sagyang kanan dalam Al-Quran sa kapiyan yan ipaparangayan na si sagyang kutwamasan yan ako daong panakasubuaw Allah Ta'ala na sa mga Quraysh, mga musyrik, mga kuffar si sagyang kutwa masanian na kiyabubayaan nilan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabab si sagyang kutwa kapiyan yan ipaparangayan taman sa pinggirar ayamak na niyan na giraraniran udi na aya inigrariranun na so al-amin kasasarigan sabab si sagyang kutwa kapag kiyabubayaan ko Rasulullah ko kapiyan yan ipaparangayan na aya patutaragatan kung di tanong kapagintaw si sagyang kaya dunia nasukapag pananayan itanong ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pananayan tanong si iku simbak wallah pananayan tanong si iku di tanong kikuatan ako mga simbak wallah mga ikasuswat wallah na patut tapana kapananayan tanong sa kaniyan ako paparangayan ay ini pagintaw niyan si sagyang kaya dunia kaginan ikakibaluitan wa tau asumiyong kadku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu sabab apitur wallahu ta'ala ko kapembentugan yan ko Rasulullah at tigil naman iya wa innaka la'ala khuluqin azim mataan at tigu Allah asaka na titu at tigu Allah ta'ala at tetakna si iku paparangayan amala so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na upama kamarata sa kanyan iparangay upama kadaaw mo niyan ako salakaw di salakaw namataan na dun na at tumarima kung paano niyan si sagyang kutwa kaya sugoon Allah Ta'ala si sagyang kaya dalam dunia din na paratiyaw ay sabab na ayap kikilagyan ako mga tao nagyang kutwa karata pa parangayan nakagya sabab si sagyang kutwa kapiyan yan iparangay kalmukian ipuso na giyutwi sabab akia ko aniyan ako mga tao giyutwi sabab akia para tiyayaw ng mga tao sabab si sagyang kutwa kapiyan yan ipaparangayan so Khadijah
radhiyallahu ta'ala anha na tantu amada kala amada toa kia bubayanian su Khadijah si sagian kutwa kia balunian mada kala amada tu sagian kutwa masanian pia magara bayaniran aya mana nian na uman isa namia gura-gura da apa nuk sam ku Khadijah na dasiran iugi Khadijah dasiran kabaya iu Khadijah na si sagian kutwa masa na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na diinian indegang su Khadijah aya mana nian na sutamu ku Khadijah na di indegang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa dian su tala subuhi Khadijah agitu Sumaisarah na kagi disiran degang na pekesima Umaisarah agiang kutwa paparangayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam giang kutwa kapian yan iparangai sa taman sa ayamnya pantulu Umaisarah si ku Khadijah na tigin mana iya pemeli na tigin su Muhammad agi da penuh teman Nabi pemeli na tigin su Muhammad kami khapia pia tigin ipaparangayan na pia kamu masa tigin mana kami kai tu ika pelabana malap kelabanian na uman di nama kaum Sumaisarah si ku Khadijah na kaum mana lagi yang kutwa ibri purtian si ku Khadijah akapia apa parangayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na dama katigir su Khadijah na miatir yan si ku Maisarah atigian ya atigian sagian kutwa atala subu inian dian kutwa bisa ya yan atigian terwang katigian si ku Muhammad ainu aku nian di pengaruma lani mana to gitu namia kada kala ami anuk samuna amanga ala ikadato manga ala itamok kikidalaan sagiang kutwa masairan manga ala ibagansa na danian siran kabayai danian siran iugi nagibu akian ganian si sagiang kutwa paparangayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na danian mipar aginawanian na miniudukian aginawanian si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sumamu Rasulullah na sabab sagiang kutwa ay ilanian o kapya o Khadijah kapya o paparangayan yan apakin dudulu na iyan na kia bubayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pia ngarumo Rasulullah na aya idin Rasulullah na 25 na aya idin Khadijah na 40 aya mananya na idin pia ngarumo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa taman sa aya miatero na aya ada lawanian mapia ko mga bae ko mga karuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na su Khadijah radhiyallahu ta'ala anha gianan isabab kailangan sira katano nagyang kaya itano kapaging tausang kaya dunia na ayat pagkarawat at tanong na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banda dilaboron si sagyang kaya ayat maana niyan na paparangayan amapia ayat pato terakat tanong kukiya baluyat tanong ayat agama tanong na su Islam na ayamang buwa paparangayin tanong na su paparangayan ng Islam giyang kutwa kinilangar katanong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa parangayan nagiyo to aya mana niya nang buluin tanwa parangay kung itano kapagin tausang kayan niya aya katru wallahu ta'ala natigan manay khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin kepiting ka ating wallahu ta'ala so maaf kabagay arila kabagay alaw da paro wa a'rid khudil afu kepiting ka tigian so kabagay amaap wa'mur bil urf nagusugo na ka sumapya wa a'rid 'anil jahilin na talikudin ka so ay ang niyan na mga tao ada mga malangyan diyan kaya kabagay amaap na pada si kumapya apa parangay anto na isabab na kainutan mga tao apo pagkagagasaya kamada kala ang mga tao apong ginaw at sige na kiyama apang kusaka ugaid nagyang kotwa kapakin dudulu na iyan na kukurangan udi na tige na miya apa na kansaka ugaid na diniyang bupansinan diniyang ipambitiray na kanabo ito kamaap kainong ka pa na kamaapi supud ka kalinimpiwa na kaw na aposo ka
Pagkabubayaan ka, piya kalipatan ka, giyang kutwa kasalaan niya ka. Giyang kaya kabagay amaap, na miya karagana iya kapitan, miya karagana iyang gulaulaan. Kau pa makamadun na katanwa, giyang kaya kabagay amaap, na ayaw maanan yan, na miya kan ginawa itanong, na may sisa tanong, na miya kan dudulu na tanong, kumapi akapakin dudulu na. Nakagya inutanong di makapambabagay amaap, agya sabab si sagyang kutwa di tanong pa kalipatan, agyang kutwa karibatan o mga pagalitan. Aya di tanong kapag kabagay amaap, nakagyang kutwa pagalitan o nagupuon na adin na amiyang gululan yan akaribatan, nakiasapangan yan sumapi aparangay niyan. Anto na ikarina, nakagya aya kakapitan tanong nagyang kutwa tindigo mga lokos at tigilan manay. Susanggi buwara nun napiyatay utaduman sa miya kay Sisa. Naribatanan apa narima? Ato na isabab, nati upama, nagyang kutwa ga arugay din nagawi, na di ka ni ipangalim o pudika, di ka niya diin dulu na, sama piya kapakin dulu na, na upama nasasatiman akaribatan, nakiaribatan yan, nakialipatan ka, agyang kutwa, miyang una, mga pipi apa parangayan yan. Ay, patut tarakatan, nagyang kutwa, may ito akaribatan o mga pagalitan na kesapangan umapi apa parangayan yan. Si ko pangililian tanong. Ginan ipatok tarakatanong. Igira, ami aribat tarakatanong sa mga pagalitan na aya patot na aya po na nadman tanong na giyang kutwa, miyaw na akiapakin ginawa iniyan. Giyang kutwa mo na, miyaw na aya na niyan na iniyan nakapakin dudulu na amapi akapakin dudulu na. Ginan ipatok tarakatanong. Giyuto'y sabab, adipatot, ibagiyang kutwa, ay maana niyan na miya kalala, ang mga paparangayan, ang mga pipya, amiyang gulo na rakatano, o salakaw rakatano, na ubatano, pakisa pangiko sa timan akaribatan yan. Ay katiro mga lokos tanong na tigilan man iya, so sa ting kapagagaw na piya kada yan, so salak sa adapat. Ginan ipatot tapong gulo na ang tanong. Sa timan ama piya amiyang gululaw mga pagaritan na aya dapat na kaya sa panganian naging kutwa mga karibatan yan. Si ko pangililiantan. Nakaibigay kakakalidin tanong. Kaaya pagpagilin tanong naging kutwa ya maanan yan na antunan iba na marata aparangay usalakaw di salakaw. Nagupo na yung bibanuga tanong. Nagyang kutwa karibatan usalakaw na katanong. Gupo na yung ilayin tanong. Nagyang kutwa kap keribat o salakaw rakatano. Nabinasanan akapagintaw kadin ng bidya na kaagyang kutwa ayang maanan niya nagtanduk. Ilini man nagyang kutwa tanduk. Pagkili niya nagyang kutwa mapiadar pa. Nadiruncung kayap sungguh niya nagyang kutwa mga basura. Nadinan din ibetado tawa ayang maanan niya na mili niyan supadiin. Na aya pagpagilin niya nung nagyang kutwa marata adi niyan manggulola. Dan iniyan pagilin nagyang kutwa mapi adi niyan manggulola. Ay manapatot tanong. Nasutig bagu basa positive tanong ko salakaw tanong. Ay kailangan na andun ni kailangan tanong ko salakaw tanong na ayam muna sa ipagantap tanong nagyang kutwa mapi. Ay kakailangan tanong nagyang kutwa mapi. Aya pa no ubamaylay tanong so mga aya mana niya na pagari tanong na pupakalangas tanong pupakalangas so mga buntal tanong sa ikon itanong kimbalakaan uli na tunaan na sa ikon aya mana niya na salakaw rakatan ginan ipatot rakatan. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nadaw na niyan amalangas ko salakaw di salakaw maumos ikon salakaw di salakaw mapi kapakin dudulu na sa ikon salakaw di salakaw wata malaataw sa ayam mana niyan namatua nagyang kutwa ikiran kin dulunaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namapia taman sa miaswat sumanga taw si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agi utui kia sababan sa ayam mana niyan na kaya tarima airan si iku panulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bata dilaborun so may ilerun so kapagagama ibarat yan na sakatan diteno kuda sama segitu mga barasang bayangatan na ayap patut terakatano na ayap kile rakatano na mapia suditano di kindulu na si ikwallah sanggulalan ako di itano kikuatan ako mga simbanian na ayap patut terakatano na sopan suki pendulunan tano ko mga tao na mapia
ipambagay tanong ko Allah sa mga kabenarian na dapat na ibagay tanong pa na kumangauri pa niya sa mga kabenarian. Di na ni patut terkatano si sagyang kaya di tanong kapag ito sang kaya niya. Bata nila boron sumaawi di ko panulod di indawa aya patut nagyang koto aya makna niyan na akapitit tanong kumapia parangay na gusto kapakin dudulu na aya malak nagyang kotwa kaum mo si ikugalabakan na gusto katero. Ano na isabab? Nakagiagiang kaya Islam na aya kagagdama sa iyong mga tao na ibarat o panganangkan na mamis. Auman isa na pagkibibayaan yan, akataman yan, naging kutwa taam yan. Giyay ibunta lagi ang kaya Islam. Aya kay ilayaw na o mga tao na mamis, akabayairan na kataman yan. Nagupon sa kapambagay kung panganangkan, ibarat yan naging kaya Islam, asa ka maawi di kudawa, nalagi di ka man o pagpamagay sa panganangkan, aging kutwa ay pamagay ka panganangkan ako mga tao na pagkabibayaan niran. Na ibarat o panganangkan na ad nabigyan na kaon, giyang kutwa tao at kabibaya ko man sa giyang kutwa panganangkan, na inibagay kaon, nabang kaon din iniitong, na ema na niyan na pagkarata ginawa niya. Api ibibaya yan nung natsigi na miyada sukatataman niyan si sagyang kutwa ema na niyan na panganangkan sabab si sagyang kutwa di mapia at kini bagay na kaon. Nalagi na nan suwa ema na niyan na paparangayan. Batanun keparati yung mga tao sa iko petiroon tanong. Batanun na perati yung mga tao sa iko kipandulu ng tanong kiran sa iko Islam amay ka maratatan may gatero maratatan may paparangayan. Miya kay sa alungan na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na adna sa katawa Arab amiya ka sulod sa masjid na tuminiti si sa sulda masjid na umanisa ko mga sahaba na ayamaan niya na luminikat mitero silang sa marata sa pantag sa giyang kutwa ayamaan niya na sa katawa Arab na siya parantiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at tigina di kanudan tatal kanudan pakapasada ni watigin mana tumiti nakaya makapasad tumiti na tig Rasulullah udu diniusay kaan mada agiang kanan araran agiang kanan atiti bapimbumuti Rasulullah da siapa rani agiang kutwa mga sahabat niyan si sagiang kutwa di dan katiru sa mga rarata diutui ketaman ayam na niya nakapi apa parangayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na aya patut terkatan na mapia so parangaitan. Na aya pun apa tu terkatan na semua ngawatatan na aya kekilang tanukiran apa parangayan nagian kutwa mapi apa parangayan. Kaya suata na sadin sa malang agi na kulok siya nagiutoy penggulolaan yan. San sa malang agi na kulok siya nagiutoy ema na niyan na penggulolaan yan nakaaya katawin yan nagiutoy mapi ay pagintaw si sagyang kian niya. Naginan ipatut terkatan ayam na niyan na aya petangantan kung itanong kapag ito sa giyang kian niya na may laytan agiyang kotoa ay maana niyan na para ngay aping lulo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaya pagintaw niyan si sa giyang kian niya. Dito sabab apitur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at tigin mana iya innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq ayabu mana tigur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaya suburakan na anak na tigin kapagibati-bati anak na tigin na kaimpidi so paparangayan o ay makna niya na mga umatak ginan kaya subuha ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana buman ubay ko perawatatan ko Rasulullah na o kita kasimbayang o kita kabagay sa zakat o kita kapne haji o kita kapamuasa kana bagina mo iperawatan tanong ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katama na si eko kaya pagintaw niyan ko ginindulo na niyan ako mga taon na pagilayin tanong uli na perawatan tanong ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dito sabab amya alwisi ko hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko kaya pa katitiyan ko Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu apitiru iyan at tigin pitiru Nabi sallallahu alaihi wasallam ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن وإن الله لا يبغض الفاحش البذيء
Pitru Nabi sallallahu alaihi wasallam atigin ada atigin angan insan da atigin asai alabiya mapan di siku timbangan mu'min si isa alungan a mauri alungan a qiyama abanian atigin kalawani sumapia apa parangayan wa inna allaha la yubghidul fahishal badhi nagumata atigin aswallah na titu atigin ay pagkagwadian titu pagkararangitan yan agyang kutua tau amarata isaatan ayam anan yan na malang-langad diyan ang kebubayaan wallah nagyang kaya kapya paparangayan nagyan ipisak siya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama pened at timbangan umumin si sa alungan amori padanan ako timbangan ipakapened umang amaltan amang apipiasi sa alungan amori akipayugan tung agyang kutua mga amaltan o mga rata giyanan ipatutarkatan giyang kaya kapya parangay tama na si ikwaya maanan yan na kapakin duduluna si iku mga lokos kapakin duduluna si iku mga pagari kapakin duduluna si iku mga dedesig kapakin duduluna si iku kasisiringana kapakin duduluna si iku salakaw di salakaw kapakin duduluna si iku mga muriataw kapakin duduluna waya maanan yan na darudupa ina ni patutarkatan ay maanan yan na penggulaulaantan makadagatan wagyang kutua kaya pagintaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na makwatan uli nakakapitan tan wagyang kutua paparangayan yan amapya ay ni pagintaw niyan sisa gyang kaya dunia gyang kaya kapya parangay na mararang kumyanaya so kapya aparangay si kukadro nagugyang kutua kapya aparangay si kugalabak kapakin dudununa mararang kumyananan si kukadro na ay dapat nagyang kutua kipendulunan tano ko mga tao ko kadero na mapya petero tano na aya petero tano nagyang kutua untol petero tano na aya petero tano nagyang kutua kesarigan tano rono mga tao petero tano na pakawatanan tano nagyang kutua marata kadero katem parasa kadero akapamaninta kadero adi mapya marsika kadero nalagi diyan mabuagi ang kaya mga galbak tanu na iya mana niyan na pakapian tanu pakaburudin tanu sa mga galbak tanu ipandulu na tanu sa mga tao kumapia iya mana niyan na galbak mapia amal mapia kapakin dudulu na giyanan iya mana niyan na mapia apa parangayan bitur wallahu ta'ala tigin manay wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzagu bainahum inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina fitur wallahu ta'ala tigina terwangkat tigina Muhammad si iku manguripnakan yaqulu allati hiya ahsan ayat terwairan na sumapya yayay katur wallah apya kisampay niyan ku Rasulullah sirakatan terwang katiga niya Muhammad si kumangauri puna kena ayat terwairan na sumapya inna syaitana yanzagu bainahum mataan asu syaitan na penggurigaw niyan sila inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina mataan asu syaitan na ayat betadian na riduay manusia sa ayat makna niyan na mapayan riduay manusia sa mapayan Giang ko to aji mapya aji kakin dulu na anak ko pedekana gitu na ayaw to maanaw to na penggurigaw kanu setan nagupung kami suwa-suwa waya maana niyan na panulun rakaw setan na aya maana niyan na bakarata kay paparangayan na da abi suruda ka na aya kapakap susuruda tanu nagyang ko to kapya paparangayan kabagay lugar ino tanuman di makap susuruda kaya aya maana niyan na ditanong bagay lugar ko pa ditanong may ito muna ditanong na imbagay lugar may ayat na nga tanong na ayaw ayaw manan yan nagkakuha na yung kutwa pamikiran tanong
Ayang na antanong na ayaw buha kebantuan na sakatan. Ginan manidita no kapakap susuruta. Di ka kipsuruta na ko padika kaya ayaw buha kay ilayang kau na sakabu imapya. Ginan suting mga lokos tanwa talpi. Ayaw mananian na mau na kumamara. Ha? Ginan antunin iba na di kapakap susuruta umangataw. Umanisa na ayaw akabaya iyan na sakanian imapya. Nasupadian na ayaw maananian na pagkalak-lak. Na ayaw ka pa kapandudulu na tanong sama piya ka pa kandudulu na lumubatan. So tinggo mga lawas tanong at tigiran man na iya. Sa gending o padika na ayang kau na tingka na ka sading kami pisurutan na minipirwa ka. Sad na kisa kapipiya ginoo padika na baga na kau na laudapar. Wayay pa kapipiya niyan. Na ayamanan yan na lalayaw na kasakan yan pembantuga nabantuga na kau naging kutwa bantugan yan ubang kapman pa kasubra agi api agi yang kutwa kana uban yan bantugan na ipembantuga kau kakia binasa na kasakan yan ayaim bantuga kau pedikan agi yang kutwa dapat bantugan yan kana bagi yang kutwa kana uban yan pinggulola nasadin sa ikapaparong yan na baga na kau nutwa lauda parong kaya mana yan nami akan dulu na kanong samapi akan dulu na lain di mana yang kau tuala lain tanpa penutul si Juha isa ka penutulan tanaruna ipun betul tanaruna si Samir nana miya ka isa lungan adna dinya di pewala di isiran pewala tiga yang kau tua mama atigina suari atigin Samir sokod namin na miya kalala atigina kapkeminun na sati mana karabo ana tigina inwat tigi Samira inwat tigi sukud na miya tigi na ya kana yana lagi dikala walay wah tigi ya gitu isina miya kalala na tigi Samira lebat kalumubat ako lain di mana to adjust ka sing ko pediga kaaya mana niya nami akan dulu na kanu sama pi akan dulu na bagana kau nagi yang kutua iba kapipia ginoanian ika sesuatian kami akan dulu na kan dia akan surutakan si kuya maananian na dini wapagin to si saging ke dunia upama ka ayap pagiletan nagi yang kutua tahu ada karibatan yan ada manusia abadi keribat wayap membanugatan na ayay pendulunan tanong nagi yang kutua perfect da karibatan yan nasi kapwa kabaling sa kawang kada ketu nakasi saging ke dunia umanisa na adna karibatan yan ayah masusuayan na siya kaya nama pipa parangayan cicagian kaya giraw mana ya ugi na ukurang cicagian kaya lagi dia nakuang kagian kotwa kapian yan pipa parangayan nagian kaya kakukura girong cena ayah mana niyan na ubang kau nuto pawingan ubang kau nuto ayah mana niyan na binasaan kung ini ukang ginawai kami ya binasa dabang kami pengginawai kung hindi kakapagintaw cicagian kaya dunia gina ni patut terkatan saging kaya dita no kapag intosang kaya dunia bata di laboron si kasi siringan na kaya pernah subuh nakatan Rasulullah na igira adna siringan ka na igira adna itinda ka na tigu Rasulullah apa kada kalingkat tigin sa sawaw na beging kontrol siringan ka dan iman to kapakin dulu na amapia paparangayan amapia gina ni patut apong gululan tanong ko dita no kapag intos si saging kaya dunia Fitru Allah Ta'ala atiyin idfa' billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim ayat fitru Allah Ta'ala natiyina idfa' billati hiya ahsan renanaka sumapiyasi kumarata ayat tu terkatam lagi penggulaulan tan udina renanaka kumarata sumapiyah giyang kutwa marata na dapat na ayay pagrin na kau na giyang kutwa mapia ay mana niyan nas so mga tao na giyang kutwa marata adirar kang gulaulaan na aya iku na karo ipagrin na karo na sumapia giyuti patuturakatan apang gulaulaan tan ay mana niyan na upama suti mga lokostan wa ulubeda kairan na ator na ayay pulubeda kiran na paan mana niyan na ay pagrentan sa giyang kutwa marata na giyang kutwa mapia
fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kaamay kang gudaulaan tanut wa ti Allah taala airan tanu sumapya si kumarata nagyang kutwa adin ari duwing kaun na kibadui sakanian ayam ananian na tunganin ka ayam ananian ginawa iya lagi di umada segi andin ni kang gudaulaan tanusan ayam ananian na iran tanu kumarata agyang kutwa mapya nagyang kutwa din kami surut na mini perwa gyang kutwa din kami perwa na mini surut ka gina ni kapianian na kagi anda man kapakap susurutatan sutigo mga lukas tanwa o siriatan yan na diton mapaparo na o siriatan mamuna diri katama susurutan tumane ema na niya nasamida mailing ka sopudika amia kaburod mailing ka sopudika ayama na niya na miya kapi-api adin niya nakapagintaw na di kau na mapaparo di kau na masusurot ayat na nga na malaklak sa kaniyan mabinasa sa kaniyan na di nan mapiapa parang ngayon ay patutor katano na militan supeditan ami ako amapia na mabubetan na ay panamapia na masamang tanwa mi pamangin tanu si wallahu taala pakam berakat nun wallahu agyang kutwa limu ami ini begiron wallahu taala ina ni patutor katano miya kay salungan na so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na diinian pangusiatan so Abu Dzar Abu Muad bin Jabal na ayaw wasiat kiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tigina ittaqillaha haythu ma kunt wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pitro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa iku Abu Dzar Abu Muad at tigina ittaqillaha haythu ma kunt kalau kenekas wallahu ta'ala sa apia anda ka matatago sisi ka kualain ka sisi ka kuliu walain ka sisi ka kudegangan ka sisi ka ko mga masjid sisi ka ko pisinang ka sisi ka ko teraka ka apia anda ka matatago nakala kenekas wallah wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha natundug na ka kumarata sumapia kami penasian sumarata miakan budula ka samarata na ayat tundug na kaun na sumapia kakedaluan yan nagyang kutwa marata wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan na perangay ka sumanga tao sa mapia aparangay giya ipanduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si iku Muad agus Abu Dzar na kailangan ayamanan yan na mapagadimat tanwag yang kaya mga panduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kung mga sahabat niyan guni na ada na ayamanan niyan na marididuay si kumasaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adi makapagalunga kadisiran makapataya na tianur siran Rasulullah na piya kapagpagariya siran Rasulullah na ayam ini sambi ku kaparididuiran na disiran makaptitigran wa ini mana to miya kang giginawa isiran nagyang kutwa kang giginawa iran na ira aki adalungan su isakiran na ayam makna niya na di mapagitun usala kaukiran na sirakatan adalungan su peditan na ayam makna niya na piya magantatan adalungan na siman si giraw mana na giraw mana namay ka makamamamuna miya ka tutula ka sumanisa kaya sabab si sagyang kutwa karata katero karata apa parang yan lagi pepenanggilan tan bata dilaburong lagi yang kaya kasuluyan lagi yang kaya kasuluyan napa kaumpare kaya kumpare yan sundulun-dulunan ng mga tao yung giginawai suka karumai sumba tabata sututungan na yan kumpare yan kebinasan yan na patut terkataun na pananggilan tan patut terkataun na ayam maknan yan na pananggilan tan sumanga lagi dana na apa parang yan Fitru Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma atigin mana ya amara Allahul mu'minina bis sabri indal ghadab wal hilmu indal jahl wal afwa indal isa'a fa idza fa'alu dhalika 'asamahumullah wa akhda'a lahum 'aduwwahum ini sungguh tigin wallah umiyamarat ya so kasebar kumasa akap kerarang itirun
Jadi man to gi sugun katan wallah mana patut takap cibertan na sayang kutwa kipa pasang aging kutwa rarangit tanu kenapa amai kami akan suntok kana tiga ciberang begitu yang ciber kana aging kutwa masa kasusuku ya wagi yang kutwa yang mana ni narangit ta innamas sabru inda sadmatil ula ayat itu tigu Rasulullah kasibar lagi yang kutwa masa kasibar angkas lagi yang kutwa kipa pasang lagi yang kutwa kasibar ini syukur kata ini syukur Allah kum ya marat ya suka kasibar si kumasa ayat mana ni na kapkar orang itu wal hilmu indal jahl nagugi yang kutwa katigir si kumasa ayat mana ni na kada sabut petigir ka igida mano to adna ayam ananian na miyaka gulaular ka miyaka salawadar ka tigra kau to gina ni isumu nakatan Rasul Allah taala wal afwa inda al isaah nagu igida mano to adna miyaka gulaular ka samarata di mapia nama apika bagi ka apa gi kay bulo burung nagi kay ka bagi sama apa enu kita no miyaka gergin awalang-alang na pembagi ka penama apo wid na supuso ka na ay makana niya na sisiya panaging kutwara ta ginawa haratam si ko padiga giro kami apa nakang sakadin natatago na ka saya burararap na ka saya buagi ang kutwara rangit takawon na dakaw tumaka maapa dakaw tumaka bigay maap amay kaya makana niya nabigay ka maap na tiga na namiri na ita natatago na ka busi kurara bagagi ang kutwara ta ginawa ang kasi ko padiga dakaw tumaka bigay maap bahkan no tumimbo ala sa ayam ana niya nasakit ta ka gitu suting mga lokos ka mimbo ala ka sarakuin ka ayam ana niya na ipugintaw masisagyan kay dunia pato tarkatang na punang gilantan mo na pambagitan mo maap igida man utwa biyari ba tarkatang so peddan kay barat yan udi ka karina iso pudga biyari ba tarka baki umili so pangkatan ka ibarat yan na biyari ba tarka so pudga nading ka karilaan na baki ang mani subalasar ka baki ang mani supangkatan ka good no ibarat na dang ka karilay apakah totong sa iyang kutwa kanaraka niya ibarat tumapa kanaraka ilidestan wallah ko kanaraka good no ibarat na dang ka karilay na inistik sa uno to baki ang mani supangkatan ka ko surga da ka mani na upama kabaga na kautuwa maap irila ka uno to na kiyaw manan supangkatan ka ko surga na keban tugang kapan kana ba kami kaito enu di miya kapia-pia so kabugay maap nasukon su Allah taala na ayat prila yan lagi ang kutwa mapasang ikaprila di na niya makna niyan na kailangan sir katanwa aya apkilir katanwa lagi ang kutwa kilangan ko paparangan wag matanwag ng Islam so Ibnul Qayyim rahimahullah taala na aya katiruyan na tigil jama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam baina taqwallahi wa husnil khuluq لأن تقوى الله تصلح ما بين العبد وبين ربه وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين خلقه فتقوى الله توجب له محبة الله وحسن الخلق يدعو الناس إلى محبته بترؤ إمام ابن القيم رحمه الله تعالى التقين suatiyan su Nabi sallallahu alaihi wasallam na tinimu yan so kikalakan ako Allah gusto ka piya parangay pamana piya ka tepianan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anto na isabab nakagi suatiyan su kikalakan si Allah na kumpian yan agyang kutuan dulunan yan agus Allah giyang kutuan dulunan wallah agus urip niyan na kumpian yan amay kaya makna niyan na ikalak mga taus wallahu ta'ala na sumamuso kapya parangay na ayakum pian yan nagyang kutuan dulunan utaw agu gyang kutwa salakaw mangurip no Allah ginan makna niyan na ketimu asan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fataqwallahi tujibu lahu mahabbatallah nasuki kalakan ku Allah nakituluyan sutaw ko kakubwe isi ku Allah ta'ala kipa mapuputut yan ako tawag yung kutwa kakubuwain yan si Allah Ta'ala wa husnul khuluqi yad'un nas ila mahabbatihi na sukman sukapya paparangayan na kedudunian sa mga tao si kakubuwain yan si Allah Ta'ala
kedudunian cuma tahu ko aku bube ini si wallah nah patut terketanu nama piatan we gapakin duduna si wallah nama piatan panigapakin duduna si ko mga tao imbagay tanong wallah so kabnarian na imbagay tanong pa na ko mga tao agyan ko tuwa kabnarian ini pa kaysa ko Rasulullah wanto na kompleto iparatiya kumya maratiya na ini sumbag Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sukapya parangay mapi ipaparangayan na gitu kompleto iparatiya si wallah amay kasi siya paniyan so pwede ko mga sugun wallahu ta'ala bukan mapi iparangay may nga niya sambiyan ka mana niyan na si kurian o kinitunayin tanong si simbag wallahu ta'ala na ayakon dalawan yan kompleto iparatiya na giyang kutwa tao mapi ipaparangayan ini pakisya ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at tigilan manay ayam mana niyan na anto na tigilan ayam mana niyan na kompleto iparatiya si kumya maratiya natigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at tigina akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaihim khuluqa ayat itu tigo Rasulullah alabiya mapya labiya kompleto tarotop iparatiya kumya maratiya nagyang kutwa mapya kiran ipaparangayan nagu ayat tigina tingagan tingaraan si irkano ayat labiya mapya irkano gila ni mana nagyang kutwa kwan ayat labiya mapya irkano at tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagyang kutwa mapya irkano ipaparangayan si ibudarudupayan madak lagi dah kawan nama atau miya kapi parangay ko sa lakaw di sa lakaw na marata iya dan taki karuman yan miya kapi kapakin duduna si ko buleyo ka yan si ko sa lakaw di sa lakaw na makaw maki darudupa yan na di niyan pakataw di niyan ibu betad da aya makna niyan nakipantag ni darudupa yan ina ni patut terkatan mapiatan ni paparangayan sa liw na mapiatan ni paparangayan sa aya makna niyan na si kusod waletan gina ni patut terkatan ati pelimpiu ka saliw na di ka lilimpiwan sa walay ka na ipatong terkatan na so parang ay tanong kung salakaw di salakaw na gito mong ipaparang ay tanong sa iko ay naniyan na mga walay tanong sa iko mga watatanong sa iko mga darudupat tanong na gito mong ipaparang ay tanong kiran gina ni patong terkatan o malarak tanong so ginawa itanong na malarak tanong mong buso ay naniyan na ay panalabi yung malarak tanong na so mga darudupat tanong so ay naniyan na mga tao si kusul dua lay tanong ayaman naniyan na pagampagan ay punggunulaan tanong si kung paparangayan ang mapya na so mga pamilya tanong apya si kung kapangalimo na ayaw mo na ipangalimo ka na so ay naniyan na pamilyang ka nagubugman so tunganayin ka nagubugman so makatutundog kilan ginan man ipatut terkatano ay sinasami da miya kapya-pya ipaparangayan kung salakaw di salakaw na sige karumangkan na di ka pakataw di kay bubita di sidarudupa ka ipiya-piya na ka di ka indulu na piya-piya baka umakasawalay na di ka numakapsi na buda nagiya ay kailangan siya terkatan balagi siya sudah tu abu subay ay patut naging kutwa kapi parangay kung salakaw di salakaw nasampur na si kuya maniyan ng pamilyatan ini pakai siapa nak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiga yang kau tamia kai siapa tiga na. Antuna tiga lebih madakal kisul dutau se ko surga. Ini pakai siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so lebih madakal kisul du mga tau se ko surga. Na ayat ini sumber Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tiga na. Taqwallahi wa husnul khuluq. Ayat tiga na mala kisul dutau se ko surga mga tao se ko surga na suki kalakang si ko Allah na uyang kutwa kapi apa paramayan so kapi apa paramayan na ginan pedanan si ko mga ay makna niyan na galba ka kisulid tanu si ko ay makna niyan na kasurgaan patut terkatanwanan ayat kepitan tanu ko makna niyan na di tanu kapag intaw sa gengke dunia nagyang kutwa kapi apa paramayan temparan tanah ko mga tawag yung kutwa paparangayan amapya nabigyan kutwa marata paparangayan ilan man so Abu Bakar As-Siddiq
radhiyallahu ta'ala anhu na inu sa kanian miya kadak-kadak la miya kapag Islam si isa giyang kutwa tandingan yan sebab na kagiyang kutwa kapian yan ipaparangayan pagkilero na giyang kutwa kapian yan ipaparangayan so Rasulullah na may ilero na giyang kutwa kapian yan ipaparangayan ay patutrakan na aya perawatan tanong ko paparangayan tanong na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam patutrakan tanong na pagilin tanong agyang kutwa paparangayan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pagintaw niyan si sagyang kaya dunia kaginan mana niyan na patutrakan tanong ginan panduan arkatan wallahu ta'ala ulitan ko pagintaw si sagyang kaya dunia so kung nasukapi paparangayan na pagkaraw tiyan agyang kutwa pangkatan uwaya mana niyan na tahu abara puasa adi pendi manahaju di pendi qiyamul lail ayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam natigina innal mu'min la yudriku bi husni khuluqihi darajat as-sa'imil qa'im suat mata natigina so mukmin miarat dia na pekera utian so pangkatan ubara puasa bara puasa ayam ada dia nadi penemanam bayang si ku tenawa kagawi sebab si ku kapian dia iparangai sebab si sagiang kutua kapian dia iparangai daginan ayam ada dia na sadin sa tahu kebibayaan dia amarawatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si kulang wantaman ko kaya pagintaw niyan si sagiang kaya dunia na aya ilay niyan nagyang kutua parangai aping gulula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko kaya pagintaw niyan si sagiang kaya dunia ada na asa kataw mama so Anas radhiyallahu ta'ala anhu na kaya khidmatan niyan si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pamana kaya sirbisiwan niyan si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tunay pitro Anas tigiya na Pihak khidmatan ak natigyan su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci kumiya ka 10 ragun atig man yung Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu na dani rakan din matru imiya guda qurqa apa mana dani rakan din natigyan matru imiya guda qurqa udi nada tigyan na ping gudula ko da ping kilbakakan ibani rakan pitru inong kay ni penggudula atig man yung Anas udi na datigina ini bega kakan ada kong gulau dah ai bani akan pitrui enung kai ni dang gulau dah dan dak nun dina na tig mana yung Anas manag dak dina na tigin manag Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dai mana yang ko kapi apa parangayan Rasulullah nasir katanuna batadi laborun si ko pamiliatan si ko mga watatan may itu bu na miya setang letan sa mga watatan patut terkatan na manian na may lerar katan yang kutua kapi parangai bata nila buru sa mga guru di mga mangandaw ayah patut takiran na si sagyang kutua ki pemangandaw nila na kuwaya makna niyan na pemangandaw iran na ayah patut takiran na ayah kilekiran na yang kutua kapi parangayan malagi jaya so guru sa ayah makna na madrasa antaka guru sa eskwelahan di patut tibayap kini katano mga murid tano mga estudyante tano na mga labaruntay ayam mana niyan na upama na ayah buah kapag aswa wataka na mapakili ikaw na at nalilita ka uli na makaduta ka uli na kabibida na kasatang ila nabagyan na ni kapag aswairan ayah kapag aswairan na ayah mana niyan na supusuiran na ando man ay kada kapatanor ayah mana niyan na mawit tanong si sagyang kutwa anto na inibada bendingan ay pupumangdo tanong piran ina ni patutaratan makwatan so pamikiran ng mga wata pamikiran waya makna niya na mga mulia tautan nasita no mawit si sagyang kutwa anto na iba na mapia paparangayan mapia ulawla yito isa pa so Ibn Mubarak radiyallahu rahimahullah ta'ala na tigin man ay husnul khuluqi talaqatul wajh wa badlul ma'ruf wa kafful adha wa an tahtamila ma yakunu minan nas ayat tigin na kapia kapaparangayan na sukaintad buntal maintad subuntal kalakaw pa nagyang ko ito ay pakasalian na ay makna niyan na di maintad at yan doon manay nagyutuki adnon wallah api ando sung na lagi do padindugang sa kamanga nasa lakop man ito ibarat yan na giyang ko ito ay patutrakatan na
Giyang kutwa kakiletan o mga peditan o mga pagalitan na makaiinta di suparastan na pinakaminos na udi mainta di suparastan na kialangasan tanong sila. Ginang una padanan si kumapi apa parangay na tigu Abdullah bin Mubarak. Wabadlul ma'ruf nagusok ipanaguntamanan kumapi ya. Wa kafful ada nagusok ka tunay ni kakwa asi kuringasa. Ibarat yan na sulalan, may umakagiyang kutwalalan na adna pakaringasaon kung pagukitong kung ang nagiyang kutwaringasa pakaringasaon baratugaran sang kung ang nagiyang kutwagaran sang wa antahtamila ma yakunu minan nas nagugiyang kutwa kat tigrang ka kung bakapo na mga tao ang mga rarata tigrang kan nuto agiyang kutwa yaman yan na bakapo na mga tao ang mga rarata baybarat na miyakanid ka sa marata ka dero na sumbaga na ka marata pakasurgaan wallah si doktor mutilan sa giyang kutwa ka dero yan at tigina miyatay akat dero ida sumbagian ema na niyan na giyang kutwa ka dero na apya ikarata yan akat dero na din ka sumbaga ka kiadaan sa bali giyang kutwa ka dero gupo na ka di sumbaga okay na gupo na ka sumbaga ana miya karabong sukat dero miyawiyag agiyang kutwa ka dero aya patut na aya mananian na giyang kutwa katero na katawa na kad na marataw tuwa katero na dingkat no to sembaga kami atay giyang kutwa katero kaya sa bali da banian bali na lagi diin mamuna sira ka gupo na teror ka sa marata na gupo na ka to dita kura na aya manaw to na da bani niya ka na gupo na ka to sembaga aya manaw to na miya kananar kayarga miya ka mumuga daw sa pudga mananian na miya ka silawakan gitu sabab aya maknanya aya patut terkatanu na giyang kutwa at tigiran tanong taman sa tigiran tanong na tigiran tanong agiyang kutwa ya maknanya na tigiran tanong ina ni patut terkatanu udi tanong kapag intaw si sa giyang kaya dunia tigiran tanong na giyang kutwa baka po na ko mga tao miya nagkan no tuwa katero ay maknanya na diingkad no to sembaga kamiya kaya sa bali giyang kutwa katero ilay man miya kay salungan na so antunin iba na Husain awat ta'wali radiyallahu ta'ala anhu na adna sumiyong una sa katawamama na ayaw ini sumiyang si ko Husain na piyamanin taan yan sebenar so Husain ayaw manan yan na langun din na maratabasan na pimbasan yan si ko Husain na tunay Peter wa Husain batigin na sa kamong banyan ini sembagagi ang kutwa ayaw manan na Peter yan dah ayabu aping gulaw Husain na diyang kutwa miya ka umaw na sa katawa mama adinon mamaninta na siyungwan yan nagyaksiyan nakagya magaksiyan nakagya makambulag siran na ayam anan yan na piyakiwitan yan pansapira ka na ayam yan tirwag yung kutwa mama na tigina betatigin ako Allah kapusik siyang kuwasa ka na ayam anan yan na tituwa pudiga ko mga apo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miya bantugin sa Husain apa makagya na ingulaw na antan mana niya na ira adu na mimbu basar katanu sa marata na mana niya na betanun antu na iba na takapaw na giyang kutwa panganing gigautan na miya da giyang kutwa di gulo da sa mana niya na marata miya da giyang kutwa di gulo da sa marata sa kataw ko mga sahaba ad na miya mo na di niya ipamaninta lamun din na cinta na mana niya na ini pamaninta yanon lamun din na mana niya na antu na iba na di mapi abasa na pimbubasan yanon na ayaw ini sumbaguna yang kutwa sa katawa sahabat na tigin na naba ada menaptero na kakapo makin nagbus ka at tigin manay naba daptero na ka na ad na sumwa na ka ayaw kataw na yung kutwa mama naba niyan mamusumbaga nakagaya po ini sumbagino na ubad ang panaptero na ka na teruang ka doon ka ad na sumwa na ka na miya mamalas siya kito miya ka pa mang di sarila na hindi man nagyang kutwa kapi apa parang yan miya kay sa ano man ad na sa katawa mama ada adna daira na kasina budai si Abu Subilan radhiyallahu taala anhu dasiran makasina buda na miyakas sumbi silan sa katero na dama katigir siya kito na kay Subilan na may tamatao na ipakasalian na bisaya na ayam yatir wag yung kutwa mama na tigina marata ini tigini bunda la mama may tamatawa wata tigina bisaya ana tunga na miyar pata puso waya maananian na Bilal sa kira ta ginawa niyan na miya lalagu isti ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tigina sigiraw manaya na pimbusan niya na giraw manaya may tamakwa tao wata ako abisaya
na siungan Rasulullah yang kutua isa kuma sahabat na tigina mata na saka na sisiga pun ko kapito mga kajahilan si ku jahiliyah mata na tigina miara tagina warakat tigina Bilal na sumiyang miya sige tu na miya pikirian ami kira tagina o Bilal miya na lagui si ku Bilal na miya mga nisa ay mana niya narila si ku Bilal na ayat taman akia pangalim bubaan niyan si ku Bilal na ini betani na ulun niyan si saya mana ni na lupa na tigina ayabu tigina kapakapi ginawa ko tigin akat terima kurun cari nila na kung katigina depuan na katigina uluak nandun ay pinggulolo Bilal banyan dia puya ulun niyan tiginaan makapi ginawa ko biyang unian Kapten yang saya itu napi akan tinggi nanti napa gari tinggi mana ini hari ini lah angkuska. Dan ini mana tu? Api apa parangan? Kuni kapagin tahu sisa yang ke iya dunia. Na upama ayat tampar tanu lagi yang kotor api apa parangan? Kuni tanu kapagin tahu sisa yang ke dunia. Na madakal ayam ada yang nami pengginawa itan. Madakal ami penduduk tanu. Keda soka peri di dua. Keda soka titipua. Keda soaya maknanya na akan didengkia. Soaya maknanya na kasih siga. Ayah kedin lagi yang kotor akan gidawa ina kakek kalimu ina. Yang kotor di kapakap titik dan wa. Nah ginan. Soaya maknanya na diing ginawai. Maka pantag si wagamatan wagam Islam na pada na aku mga tahu apa maka sirong si ko sirong Allah. Sisa yang kotor gawi adin na kesirungan inun tamu so sirong Allah taala. Nah ginan. Ayah patut terkatamu lagi yang kutua. Pakalu agen tanu semanga pusut tanu seiku mga pageritan semanga rarabut tanu na pakalu agen tanu seiku mga pageritan ayah tampar tanu kiran lagi yang kutua kake kalimu ay na kang giginawai yang kutua kang bebugai lugar yang kutua ayah maknanya na adjust kumanisa seiku pedian ka antanu mabalui asatiman alawas ad imam agawida di mamagugupa seiku maka pemapenedu na ugiang kutua piti barangan na wida akal ginan isa bapa pemerintahan si wallah malak miakwatan si atuma na gue maknanya na adin kebaluitan urun adi matai pegintaw tanong si saging ke dunia na ayah malak na giang kaya kaya timutan lagi ini katimuratan wallahu ta'ala si ku surga barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.